Good evening, dear viewers. Welcome to Berta Live. My name is Kabon Tirampi, and let's hear the story in details. At Jirikending Forest Bid Office, the Forest Department seized timber and forest materials related to illegal logging activities. These items were later brought and kept at the Forest Bid Office premises. At the Jirikending Forest Bid Office under the Forest Department, timber and forest products connected to illegal tree cutting and transport were confiscated. According to reports, this timber was suspected to have been collected and transported illegally. Officials state that investigations are ongoing regarding the matter. The incident took place under the Kerani Southern Range in Karbi Anglong. Forest officials seized the timber after receiving information about suspicious transportation activities. It was reported that the timber was being transported without proper permission and documents. Following the seizure of timber and forest products, local residents from Ingnam Prakom village gathered at the Jirikending Forest Bid Office and questioned the Forest Department regarding the incident. The villagers demand clarification and proper action from the authorities. The in charge of Jirikending Forest Bid Office, Vidya Singh Ronghang, stated that several organizations, including KSA, had raised concern regarding the illegal timber activities. He further mentioned that the department is continuing its inquiry and necessary procedures are being carried out in the connection with the case. News report, Berta Live. আমি পাইনটো সেভৰ কাৰণে তাত জংঘলত থাকিলে অসুবিধা হয় বুলি আজি ৰিকভাৰি কৰি আনি ইয়াত পেলাইছোঁ। আমাৰ ওপৰ অফিচাৰে অৰ্ডাৰ দিছিলে, সেই অনুপাতে আমি ইয়াত আনি পেলাইছোঁ পাইনটো। মানে থেংক ইউ। এইটো খালি কালি বুলি নহয়, এইটো আগৰ পৰা হৈ আছে, ইমান দিনৰ পৰা হৈ আছে। এইটোতো আপোনাৰতো ইয়াত অফিচৰ ওচৰত কেনেকৈ আপুনি গম পোৱা নাই নেকি? এইটো চাওক, মই ছুটীত আছিলোঁ আগৰ পৰা হৈ থকা। এতিয়া মই আহিছোঁহে পৰহিদিনাখন অহাৰ পিছতে। কালিও আমি ডিউটি গৈছোঁ, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সময়তে দেখিছোঁ যে এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে তাতে যোনটো আপুনি ৰাতিপুৱা কৈছে যে তাতে ডিউটি কৰি আছে, তথাপি এইটো ডিউটি কৰা জেগাতহে কিবা তাকে আমি ডিউটি কৰি 11টা বজাত ডিউটিৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ। তাৰপিছত ৰাতি আমি অহাৰ পিছত হয়তো কোনোবাই কৰিছে। Neligi pudam jike ithiala makodolang labangso theng pi kerot lake ilitum madu kortia tum leklem sitame la bangke ilitum claim kledat nagi athe kala ke forest ban ki ekar ke ve ka theng pi lake alir acham pir the clear seng itum la anakilang me mada itum labangso theng pi theng tang ke donangi kenang sot itum la bangke madu kortia itum sta la bangke claim kledat nagi ahok lo kunania biria bithung kunania mani ka chu e atheng pi pen ke nam dam po banga arona tang pen na tum nam dam bate na tum chu yor pon lake nil tum rada tum da thang na pu dunya lama be lasi kadu ka we akorti tum phanta pachini le thod lam sini ni jelo larso adala forest labanso ke e atheng pi bangke panghoe da signangi posini le pachini lo tao là si thành kỹ càng hú mà tới thành kỹ cái con là và biết ta bằng cái mình hết là làm cái gì đó là đã jadi gendeng học vật mà tới là jadi gendeng biết là so office andara long bằng cái argilong puluh hapang benta là pen là đã các bằng cái là cái argilong pucat kali đó là argilong benta làm cái alam ta akok lo bon si làm tha thế bằng cái dak theng prang mane ke rai ko masai khiat tum samme dak jirgendeng bit office do no so tame la so bit office ki bi pen mane dak theng prang ke rai kom pu ang he ka bang ke theng dong lo edan athe tu we helang dak la jirgendeng bit office pen kilometer si ta velo hengang thu rong kerot rong hot rock se so tame la dak bit office atum che theng nong le bid office tum che theng nong le la pen dak bid office tum hanta arju lo che theng nong le ba pu o theng nong le pu
Lasi duty ku claim pulo duty tak claim pu. Yang si duty ja puan je claim pambi pulo te la so thing pikirot bang ke nong mai ma porong trok ka pikrep abat abeng ta ke beng thula. Pulo tang te duty claim pulo te je theng nong mai ma pusi ma thalo. La pen non bang ke aku puthumi mi bang ke la theng pi ka chong thu tum han tong ke rai dun thurong ma puta ma thami ni. La pen la so the rija ba long la so theng yang thu bang ke lang tum tong ka cho jor thu ma puta la ton ta hon de thu ni. Aku isi bang ke hok hak yong si la so nam rai kom sai ki mate la so jirigendeng bit la so andara long la so nam rai kom mate so ing nam yong si ke rai pam mi pulotang la putang te da bit jirigendeng bit along se tame force bang mane ong unai da ong unai se tame da ka tu han ri lo force tame ong u se lang putang te kirai kom ji pu bang ke mane kamat hadam avidar lo puta matha mi ni alam la pen tu wi da theng pi chong hu lo komal tum ne pang the tum pi chong hu lo la pen so theng pi pakreb lo la pen beng lo la si la so beng da pen aphi thu dirta dang pi lo la pen ala tum ting kum chelang dam lo pulotang te la non bang ke la so theng pi sa me da alang tum office long jiwan elo la ke chok chilang pu bang ta mat hadam me lo athe da alang tum bang ke je arjulo require kuri alo je office tame alang tum report achiki lo kusi nang than pulgang te dak ni tum nang ke lang pen bang akhing pilang bangai marta kuri rela yo la solam lo yo la si forest tum bang ta mane arona teng pen cheklem pami me da lo bon kusi nili hen tan bang ka jong dam itu la bang so a bit of office longa in charge ko mai glo in charge bang ke bidasing rong hang si dak bit officer lo lang li bang ke tuwita bang ri kunon bang ke lang pan pun ko lo pamo require kuri elo la pen report achiki elo tu require kuri elo la pen report achiki elo pu la da thing pi bang ke marta kuri re thang ka number dak kista ka yo la son la si la bang ke chok lim ka libon tu bang si mili hin pen jong dam lo te nang li hin pen la bang so ta pen tena ana ani mate la kang hu atum thang pi kang hu atum phan nep ta gun long bom lo thang pi ke ta ladak organization pen chenglok jirkendeng rat atum ke bom lo ta ladak ka labang so biro fi salong ke do ke ton ke lang atum me chok chelang man tum ladak duty se klem pa me labang so thang nang li hen pen DFO tum phan ko kilo nang li hen pen pachini kang tu lalo la simu pen da pulo je dak jirkendeng la so bit ang kang along ing nam yong si mane rai pa mi pulo te a force bang ka dak ko ong na la a force bang ta non kom ong lang la lang tum han sa me duty ke claim phan isigari bang me sen pi dai la forest department ato la si tuning ri yong si la so teng bom pulo tang te la jiri gendeng ga long bang ke theng prang ke rai pu bang ke la ke ning ma si che the dun de pin la so teng si mane ing nam bang rok bom lo la pen theng prang bang ke ave bom pu non na teng pulo te la si forest department nom han chuning ri lo DFO pen chenglok kado we range officer atum han sitame dar jiri gendeng ing nam rai kom sai khi bang ke dak ong dung nang binang la pen da alang tum phan force ke ong nai la pen gari sitame alang tum han mesen pi nai la pen alang tum dak ke do tum sitame duty bang cheklem paminang ko adung het jong che thega nong le pulo tang te mo ke bang ilang ni bang ke alang tum han action bang enokok Himanta Biswa Sarma submit resignation ahead of formation of new Assam government. Lakshman Prasad Acharya today meet with Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister formally submitted his resignation in preparation for the formation of the new government in Assam. During the meeting, Assam Chief Electoral Officer Anurag Goel, officials from the Election Commission of India and the other senior authorities were also present. Following the completion of the election process, the governor held discussion regarding the formation of the new Assam government with the elected representatives. Sources said the new government is expected to officially take office on May 11. News report Beta Live. That's all for today. Keep watching Beta Live.